Zdravo moj ljud, kako ste? Ja se zovem Rodrigo i sam Brazilac dečak. Imam 18 godina i sada ću da snimam ovaj video za vas. U prvom mjestu moram da vam pričam da ja sam počela učiti srpski u prošle godine i ja sam vrlo srećan zato što mislim da ja sam već dobio napredak u učenju srpskog jezika. A sada ću da vam pričam zašto snimam ovaj video za vas. Ja imam jedan Brazilac prijatelj ko se zove Tiago Ferreira i on živi u Beogradu. On studira turizam i hoteljerstvo u ovu gradu, u Srbiji. I dobro, on je me poslao neke knjige i u prvom mjestu, Tiago, samo moram da te pričam, hvala lepo zato što ti si me poslao ovo putem pošte. Ne znaš kako ja sam srećan. Ja sam bio u autobusu kad moja majka je me napravio telefonski poziv i ona je me kažela: Rodrigo, tvoje knjige iz Beograda su dolazili. Ja sam bio tako srećan zato što, o Bože, ja ću da provedem 2 nedelje u Ribeirão Preto, koji je grad gdje studiram. I samo kasnije ovo ću da vidim knjige. A vreme je se dolazilo. Ja sam se vraćao za Limeira, moj grad, i ću da vam pokažem knjige. On je me kupio ovu knjigu, Magija Beograda iz Momo Kapor. Gledaj, on je pisac Momo Kapor i ova knjiga kaže o Beogradu. Ipak nisam počeo da čitam i upravo sam da ću da imam mnogo teškoće zato što ja sam početnik na srpskom, ali nema problema. Zato što imam drug stvar da će biti vrlo dobro za mene, koji je rečnik. Gledaj, to je esej. I ovo je englesko-srpski, srpsko-englesko rečnik. I to je vrlo, gledaj, to je vrlo velik, ali zaista se me sviđa zato što putem ovo to će biti vrlo lako za mene zato što neću da budem samo u Google prevodilac kad ne znam nešto na srpskom. I druga stvar je ovo, knjiga da se zove Reč po reč. Ovo je srpski za strance i to je za početnik kao ja. Reč po reč. On priča on kaže o srpski, srpska gramatika i upravo sam da to će da počeva moj značenje o srpskoj jezikoj, zato što to je vrlo dobro, to je iz Institut za strane jezik. I nešto još da želim da vam pokažem je novac. Gledaj, sada imam srpski novac. On je Vuk Karadžić i ovaj čovjek je vrlo važan. On je Nikola Tesla. On je koji je izmislio struje i bez to što on je izmislio, nikad biti moguće. Snimam ovo za vas. Pa, živeo Nikola Tesla. A sada ću da vam pričam kako su bili stvari za mene. Kad ja sam bio dečak, uvek i se me zanimao srpska kultura i stvari da su od Balkana. I u prošle godine ja sam počeo da učim. I mnogo ljudi kod mene u Brazilu su me pitali: ej, zašto srpski? Zašto učiš jezik? Zašto ne učiš nemački? Ili francuski, ili italijanski, ili kineski. Zato što ako ne učiš ovo, ne možeš da dobiješ novac. I uvijek ja mislim, nema problema ako srpski nije najpoznatiji jezik u svijetu. Ja sam odlučio da učim ovaj jezik zato što imam drugovi iz Srbije i zato što želim da učim više i više o srpska istorija i kulture. I kao znate, ako ne govorim srpski, nikad mogao bih da čitam Momo Kapor. Ovu knjigu je
ceo na srpskom. Pa, kada nekome zapita, nećeš da dobiješ novac. Ja mislim, šta me briga ako imam novac, ali nemam zdravlja, uspjeha, sreće, porodica, prijateljstvo. Pa ne mislim da novac je najvažnija stvar u životu. I to je to, moji ljudi. Ja samo želim da vi me pričate kako je moj srpski, kako ide. Upravo sam da nije savršeno, ali ja želim da vam me kažem, zato što to je vrlo važno za mene. Želim da znam kako ide ovo. I pokušat ću da učim. I upravo sam da u budućnost ja ću da budem vrlo bolji od sada. I tako je, ako želite me da imate na Facebook, samo dodajte Rodrigo Gomes Felipe. I to je to, moji ljudi. Velik pozdrav i velik zagrljaj za vas. Doviđenja!